Halo Bundia, mana si Dahlia? Hindi Dia kalai? Graças a Deus dia que tebes. Toba dia kalai. Toba dia close. Ok, mana si Dahlia sekarang mai canta hia baru number los. Last. Depois primeira vez, mana si Dahlia mai hia Santo Antônio né? Sim. How lahat din how sempre may mantuto dalla para Costina, mas ohin lorong kayo oportunidade may Santo Antônio. So how lahat din oh my gosh, I don't know how to say it. Depois de reza teatro depois how lari kata mantuto ni pusat tasa pusat ni Santo Antônio ni ite balarebe ni views ida kapas furo kida sanani just Yes. like so excited. Okay. Kaya saba. Espera katag be durante ni just pass by. Los. Nunca mais sama Santo Antônio pela primeira só sama dong. Bora I was like ignore te fatin furak balu. Ilihan sang mais Santo Antônio ni. Oh my gosh. Tem que ser mai filha fali quando ia viajar em Roma, ko lá mo sa bel plano para pastorihan uang online. Kami mai visita filha fali Santo Antônio. Great. Orikalang mana canta hia baru number né, mana hare sabe number serne hansa, lavarik jovem sir hansa. Wow. Kobe agradeço muito teve tamba siranya be they welcome me. Seriously. Orgulho teve tamba bel mai participa sirnya evento né. Then akhirnya kata basir lo sir masih orgulho de lá, hamos orgulho teve tamba bele se bisa muito com jovem sir be ma criativa nesse sir. Akhirnya organiza evento dia Lilia baru larang bela cria amizade entre jovem Síria, unidade. Jovem Síria não sei se precisa, tem que ser do único precisa buat para criança né. Essa jovem Síria nós não vê ser halo atividades assim. Jovem Síria tem que ser cria bebek atividades sir bar. Kalau precisa tem que ser lorombo rumah mak tem que ser halo. Los. But it depende det. Se ita karak halo event rumah né depende det. Se bang hira kon ita jovem Síria ita commitmento ka. Ita karak organize event rumah per sai benefit pa ema barak ina amal barik sira sa comunidade serne. Tem que ela precisa embe evento botane sambe tem que ser acontecer 20 de maio ka 28 de novembro ka. Ela precisa lorong tempo asa bye mas ita karak kriya buat sira asa para bela inspiring other people ka inspiring lilios sa jovem social ni bela kriya anytime if you want. Yeah. Los. Tir mana ni hare mana tutunan ne mana kan kalian tobat ne. Kira-kira mana tutunan ni aura ka mana tutunan ne for in imagem sa ida ba mana en geral, mana tutunan en geral seperti apa sih gitu. En geral hagus tebes mantutunan be how latene mas orkalang ni has like wow like akar just jovem sih akar atau tebe how sirnya atau saya perkupasan buat sirnya ni asa halo has like ternyata orang mau dari Maluku sira mantutunan nessa neka like excited aprecia dilihat saya naman sira itu boleh halo ni masang sira asa be asa interaksinya connect to each other. Pues itu biasa la miscommunication entre ama pasir pues tapol mai mas ama pasir be asa sport asa sportive flows. Ini asa how kata ternyata be mantuan siramos be like los jovens sirde mas inaman siramos be excited los atau halo atau akar evento ini acontece bebek. Yeah. Husine tebel hare katakan sa inspiração usi evento sir hanesane mas que simples mas bem valor na botlos la osat bahane sa for hiburan ba maga entretenimento parte entretenimento no arte det mas vemos atu bele hanesan promove unidade entre jovens siramos. Iha isu sosial na beke barak iha hanesan grupos oing iha itania sociedade nya led mana sedala nya hanoing hansa husi parte arte nya kari contribuição sa ide mak itabel halo dia glitam para itabel promove de titang unidade ba juventude sira. Agora parte se arte nya asne dala barak yang ema hatena kata if you call Sidalia wasn't think siri iha los kala
But for me, it's not about money. Se jovem sira mahal sanya atividade sira agora dauk ne. How much nesen jovem ida. Lili has parte artinya. Of course lah. I would like to support. Like totally. Se how support totally. Like nessa hora kalang aku kuliah na kata call me. Se in precisa ajuda Lili has parte artinya. Because I can came how mais pure with be honey be heart. Mai hakar ka zudur nik tamba kita bocira halo be programa siras nene sang bele for inspiração ba jovens selo. Também matenen kata jovem ni kan barakliu ema kuliah dan jovem ne bla bla bla. Jovem ne makasa pokoknya yang criminoso, jovem gosta tudo mal. Imagem negativo. Imagem negativo det mak durante ne it heta. Pero los jovem hotula. Jovem dalla barca ema kuliah jovem siras nele. Ten sana ba jovem hotu. Mas se ia jovem ida rua ke iha hano India. Hakara kalau evento siras ne hakara kriya amizade, unidade. Ia be sernya bairro ou sernya distrito. Menasang how se hau mabel suporta ne bahau ni valor bot lah hima. Então importante tebes para ita para tu criar unidade nene jovem sira nomos ema hotu. Ho ideias nebe que simples, mas be ho intenção nebe makanesang, ho ideologia nomos visão, ho missão nebe makanesang, ita bela atingi bot ida mas que halo bot nebe que simples tebes. Sim. Okay, dia lori mana tutu nara makarak how organ hakarak hatuam nara recebimento wine, bat tempo, energia, karik osang mos, bela gasta tempo mai tohe mana tutu e hengkatak labarug mai na fating mana tutu no ita se colabora na fating e futuro. Thank you. So, jali datang, appreciate tabes ba tabat share kubiti. Agar wine was dali que para se bela karik bocera na sangi mi halo continuação halo bebepa para ne asa ya bairro larang queria na fating minha bairro começa assim ita bocera bairro bele sa inspiração falei ba bairro selo lelio mos bele sa inspiração ba I mean bele nak loke mas ba distrito selo asane kalian yang pertama saya nessa inspiração dan bela inspira mas jovem dari distrik sel panesnemos Los. Okay, well, thank you very much. Ahin katak saudi diak bamana nomos pa familia e ita sa romano fali futuro. Okay, bye bye. Thank you so